Ke nako ya bosupa motho wa gaetsho amogela dikgang tsa SETSWANA mo BTV News mo Botswana Tonight. A re ha re simolola re lebelele pele ditlhogo tsa tsone. Balemirui ba gwetlhiwa go ikemela ka dinao go fetola mohama wa temothuo. Bana le seabe ka go harologana ba kopiwa go thusa puso go shahatsa dikago tsa dikolo tse dikgolwane. Fa mo go tsa metshameko batabogi ba mologae ba lebogelwa go tsholetsa folaga ya Botswana kwa godimo kwa Japan. Motho wa go se dikgang tse re kopane le nna ona re banteng kalakatšhane. Ha re simolola Motshwarela tona wa tsa lehatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o gwetlha gore balemirui ba inakanya le methale e nonogileng e ikaegileng ka tiriso ya maranyane mo go tlhabololeng mohama wa temothuo mo gae. Dr. Dikoloti o tlhalositse se maabane kwa phuthegong le bana le seabe ya 2025 National Agric Pitso e tsweletseng mo ga borone. A re utlwe mojadi mokibelo ka pego eo. Temothuo e tswelela ka go nna nngwe ya mehama ya konokono mo itshwanelong ya lehatshe leno. Mme ke ka mo go leng botlhokwa go thabolola ka go akaretsa ditamelo tse di lekaneng ga mmogo le methale e nonogileng ya tiriso ya maranyane mo go thomamiseng se. Dr. Dikoloti a re go botlhokwa go ikaega ka temothuo e thabologileng ebile e ikaegile ka maranyane gareng ga tse dingwe. This pitso is a clarion call to reassess, to reform. Phuthego e re neela sebaka re le balemirui gore re itshekatsheke go ta ka ditsela tse di ka thabolola mohama o wa temothuo go akaretsa go dibela dikgetho di akaretsa phetogo ya loapi gareng ga tse dingwe. Shocks and challenges that we face, like the climate change and the global market volatilities. Mo godimo ga mo phuthego e ne gatela botlhokwa jwa popagano mo go thabololeng mohama o. Agriculture and social protection are fundamentally linked in the context of mohama wa temothuo ke konokono ka ile pinagare mo go ntsheng dijo tse di lekaneng go ka tamela malwapa segolobogolo a kgakajana le ditamelo. Consumption, enhancing household ability to produce food. Balemirui ba ne ba tshwaela teba le dikgwetlho tse ba lebanang natso mo mohameng o. Agricultural bank o ka re ka dirisa straight line interest instead of compound interest. Pharologanyo straight line interest re dikoloto o charge interest go tshimologo e ba go hedile. Compound interest o charge interest mo godimo ga interest ke so bona re sa tsemo dikoloto. So our labs currently are fragmented. We have a lab here in Ministry of Agriculture. Dilebo tsa rona tse di dirang ditshekatsheko mo go tsa temothuo di tetse mme seo e le sekgoreletsi. Who is looking at all the pathogens in food. We need to form a re tshwanetse ra thama khansele ya banana ba balemirui e ta akaretsang go nna karolo e nonogileng mo go tseng ditshwetso teba le temothuo. Phuthego e ya 2025 National Agric Pitso e ne ngwekile balemirui ba itseanape le ba dira melao e tsweletse go etha gore go nne le kemonokeng ya madi go thabolla mogama o ka seo se ka thama ditiro tse di lekaneng le go godisa itshwanelo ya lehatshe leno go yeng pele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Dipakanyetso tsa phuthego ya mahatshe Afrika ya tshomarelo ya ditshedi le tikologo e tla tshwarang mo Botswana ka kgwedi ya Ngwanatsele di tsweletse hela sentle. Phuthego eo e tla phutha baeteledipele ba kgaolo ya Afrika ga mmogo le baitsanape go buisana ka ditsela tse dišwa tse mahatshe a ka di tsayang go baballa ditshedi le tikologo go netefatsa gore dikokomane di hitlhela di le mo seemong se se siameng. Se se ne se buiwa ke tona wa tsa tikologo le bojanala Winter Mludzi kwa bokopanong jo bo neng bo tshwerwe go buisana ka madi a tla dirisiwang go tshwara phuthego eo. A re utlwa ke o lebogela dipotsane. Kgaolo ya Afrika itsege ka tikologo e ntehela thata ebile ke legaela diphologolo tse di hithelwang hela mo go yone mo phuthegong e tang ya tshireletso ya ditshedi le tikologo. Mokgatlo wa African Union o ikemiseditse go kopa mahatshe go bula letole la madi le letabo le itebagantse le go diragatsa ditumalano tsotlhe tse di tla dumalanang kwa phuthegong eo. Here in Botswana, we have seen it fit
to set aside up to 40% of the country as national parks, game reserve. Ha mahatsa Afrika ka tswelela a sa sireletse ditshedi le tokologo, ditamorago e tla nna tse di botlhoko. The largest population of elephants on the continent and a number of other rare and endangered species such as cheetah, rhinos, stati egret, among others. For Botswana, this is also a moment of pride. It is a chance to show your conservation legacy and breathtaking landscapes to the world. This is your opportunity. With approximately 10,000 participants expected from across the globe, the summit presents an opportunity for both environmental and economic advancement. Phutego ya ke yona nako gore Botswana e supe mananeo a tshomarelo ditshedi le tikologo tsa go tsile batho go tswa mo Afrika le lehatshe ka bophara ba le dikete di le 10. Batho ba batla ka madi a mantsi go a dirisa mono. If we are open to say Botswana is open to welcome you. Re mulutsi ikwetse mo dikhamphani tse di ikemetseng go tshwaragana le African Union go taka mananeo le ditirelo tse di ka thusang go somarela ditshedi le tikologo le go thabolola matshelo a batho. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Gaborone. Tautona Advocate Maboko a dirisa dithata tsa di fiwang ke section 48.1 ya Molaotheo wa Botswana o tlhatsositse badiredi bangwe ba sesole maemo badiri bao ba ba tlhatsositsweng maemo go nna brigadier ke Colonel David Nkete, Colonel Janamiso Mountain, Colonel Motukuma Mokhadi, Colonel Nigel Mukubung, Colonel Moremedi Kereteletswe, Colonel George Bogatsu le Colonel Christopher Mbakanye. Tautona o gape o tlhatlositse badiri bangwe ba sesole ba le 26 go tswa mo maemong a major go ya kwa go a lieutenant colonel le badiri ba bangwe ba le 44 go tswa kwa maemong a lieutenant colonel go ya kwa go a colonel. Motlami wa City and Safari International Tshepiso Manganga re dikgwebo tse di potlana tsa bojanala di na le bokgoni jwa go ka fetola mogama o go ronne le seabe se segolo mo itsholelong ha ba ka kgona go nna le kitso ya go dirisa dikgwebo tsa bone. Ona bolela seno kwa bokhutlong jwa ditshupo tsa ntlha tsa Next Gen Tourism Expo tse neng di rulagantswe mo Gaborone ke kompone ya gagwe go thusa bagwebi ba mothale o a re utlwe Tsholofelo Tombale. Bontsi jwa dikgwebo tsa mogama o ikemetseng tsa Botswana ke tse di potlana se sentse jalo le mo mohameng wa bojanala mme dikgwebo tse di potlana tsa mogama o ga bana kitso kgotsa tlhoetso e tlhokegang gore ba kgone go sologela molemo thata ke mogama o. Seemo se puso le ba bangwe ba mogama o ba dirang ka natla go se fetola mme se se akareditsweng mo maitekong ao ke dithuto tsa go gweba mo mogama wa bojanala tse di simolotsweng ke ba City and Safari International le ditshupo tsa Next Gen Tourism Expo tsa ntlha tse di neng di biditse dikgwebo dingwe tse di neng di tsene dithuto tseo. What we identified is the knowledge gap between the small-scale operator and the large-scale operator. So the program... Dithuto tse re neng re di fa dikgwebo tse di potlana di ne di tshwanetse go rarabolola kgang ya letlhoko la kitso le ditshupo tse di thusa mo kgang eo. Gape e fa dikgwebo tseo sebaka sa go supa se ba nang le sone. But also it gives opportunity to the small-scale operators to showcase, to the global markets. Ba ba neng ba na le seabe mo ditshupo tseo ba ne ba tlhalosa se ba se ithutile mo go tsone. The most important things, of course, I was one of the panelists. I'm a very passionate cultural entrepreneur in terms of promoting. Ke ne ke le mongwe wa dibui, mme ke ne ke rotloetsa bojanala ba setso. Ke bojanala bo bontsi bo iseng bo tsene mo go jone, mme bo ka nna le seabe se segolo mo mohameng wa bojanala. And it can definitely turn the tables around in terms of, its socio-economic input and output. I found operators that I could easily work with in Botswana to sell Namibia and also ke na ka bona bagwebi ba nka berekang le bone mo Botswana. Within Botswana that I didn't offer before. Totarele mokolodi maikemisetso a rena matona is to educate bana ba gompieko to be future custodians of our natural heritage ha re setse re tsamaile. So re bone go lebanye gore as expo e itebagantse le gore
engage the next generation ba e leng gore ke bone ba tlo go salang ba tshegeditse our tourism re sana re tsamaya go botlhokwa gore re tlo go abelana le rona se e leng gore ra se dira. Barulaganyi ba ditshupo tseo ba supile fa ba kgothadiwa ke gore bontsi jwa dipuisano di ne di remeletse thata mo go kabakanyeng mogama wa bojanala go akaretsa bojanala jwa setso le tse dingwe ka go nna kgato e ntseng jalo e botlhokwa thata go ngoka bajanala ba le bantsi go tla mo lefatsheng leno. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Puso la Hatsleno e kopile setšhaba mogama o ikemetseng dikgwebo baithuti ba dikolo ba pele le bana le seabe ka go harologana ba thuto go thusa puso go šagatsa dikago tsa dikolo tse dikgolwane di le 27 ka lenaneo la Count Me In la maikaelo a lone e leng go busetsa seriti mo mafelong a thuto go ralala lefatshe leno. Se se tla morago ga gore puso e supega dikago mo dikolong di le mo seemong se sa jeseng di welang mme puso ka bonosi e ka se kgone go dira tiro eo ka ntlha le tlhoko la madi a re utlwa o na le thata mo thanka ka pego eo. Lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding le supile ha go nna dingwagangwaga go sa šafadiwe dikago mo dikolong go ralla lefatshe leno go ditogetse di le mo seemong se se sa sireletsegang fa dingwe di wa marulelo matlwana a boiteketso a sa berekeng ga mmogo le matlo a borutelo a se mo seemong se se jesang di welang. Ka jaanong dithathobo tsa outcome-based education di setse di atumetse lephata le supile ha dikolo di le 27 di tlhoka go tokafadiwa ka lenaneo le mme go ya go simololwa ka tiro e nnye ya go penta go baakanya mathabaphefo le go tsenya mabati a mašwa. Tona o gwethile dikgwebo le setšhaba ka kakaretso go ema nokeng lenaneo le. What are the expected outcomes of the initiative? Improved classroom conditions in under-resourced schools. Maitamo a lenaneo le ke go tokafatsa seemo sa matlo a borutelo go ha setšhaba maikarabelo a go nna le seabe mo thutong go thama mebereko ya nakwana le go thabolola dikitso tsa banana gareng ga tse dingwe. Development for youth and greater public awareness and support for basic education infrastructure. Lenaneo la Count Me In le tla akaretsa ditsetlana di tshwana Adopt a Classroom mo dikgwebo le makgotla a ikemetseng ba ka ithaopang go šafatsa matlwana a borutelo le ba Youth Volunteer Course ba ba ikeeletseng go tsa banana go nna bone ba ba dirang tiro eo ya go šafatsa dikole. Bagolwane ba supile gape ha Digital Classroom Tracker yone e tla dirisiwa go supa ditshwantsho tsa pele tsa morago ga go dirwa ga tiro ya go šafatsa dikolo tseo e le go supa gore dilo tsotlhe di direlwa pontsheng. Business Botswana e gateletse ha tiro e ka se kgonwe ke puso ka bonosi. Now this collaboration, Honourable Minister and dear colleagues, shows clearly Tshwaragano e supa sente gore thuto ke ya rona rothe mmogo re ka tsisa diphetogo. Together we can make a lasting difference. Bana le seabe ba amogetse lenaneo le ka tsoopedi ba tlhalosa ha thuso e pehela e ka tsisa pharologanyo go thusa go aga dikolo tse sešwa le go busetsa seriti sa baithuti. Lenaneo le le dirwa ka fa tlase ga dithogwana tse tharo di akaretsa se se reng Count Me In. Ngwana mongwe le mongwe o thokana le lefelo le le sireletsegileng la thuto. Dikgang tse di a tswela motho wa gaetsho mme ga di tswelela mapodisi a Botswana ga mmogo le baeteledipele ba dikereke tse di harologaneng ba tla tshwara tirelo ya thapelo ka letsatsi la tshipi kgwedi eno ya Phalane e tlhola malatsi a le 5. Tirelo e tshwara ka maikaelelo a go rotloetsa le go nonotsha mapodisi mo tirong ya bone ya go sireletsa setšhaba le go thibela borukutlhi mo lefatsheng leno. Go tla bo go rapelelwa tshireletsego ya bone mapodisi le malapa a bone ga mmogo le gore ba matlafale tota mo tirong ya bone ya tsatsi le letsatsi e le yone ya sepodisi sa Botswana. Re a go rapelelwa ka jaana le itse gore mapodisi ba tshwaragane dikgwetlho tse ditona tse ile gore mewa ya bone gongwe ithela ile gore ya ko tlase go lebeletswe gore go diragalang kana o ka re o lebeletse kganye o bona gore ga go te dipolame mapodisi kone the first respondents
ha go te dikotsi tsa tsela mapodisi bone the first respondents ha go te motho e kaleditse ke mapodisi mme dio tse tsothetse di tabe di ra gore mewa ya bone e tshwantse gore e beele ko godimo go itibaganya le dikgwetlho tse tshwanetse ko ntle ga tiro tsone a gona le dikgwetlho kana mapodisi ke batho hela jaaka mongwe le mongwe dikgang tsa go gae re na le mathata hela a tshwanang la batho botlhe a leng gore le yone GBV ya rama go gae ya manna ke le lepodisi e seng e le ka kgang ya tiro dikgang tsa madi di a rama malwetse a tlhaloganyo depression le rona e teng mo go rona bo gore a gore le rona re kgona go ipithela o tsena mo nakong e leng gore o batla go itseela botshelo ko dikgwetlho tsotlhe hela tse di leng gore di teng di ama batho ba bangwe le rona di a rama bo gore ka one mabaka ona go tlhokagala gore re leke ditsela tsotlhe tse di leng teng tsa gore re bone gore re ka di lwantsha ka tselentseng jang tiro ya bobedi tlhomogi e solofetsweng go tlisa pharologanyo e tona mo bagolong ba motse wa Kopong morago ga gore kompone ya NMG Administrators Botswana e ba bele legae la bagodi la Sedibeng Foundation ba di akana ka 100,000 pula ha bua kwa tirong eo mogolwane kwa NMG Administrators Botswana Karabo Lesokwane o tlhalositse ha seo se tsile ka ntlha ya tiro e matsetseleko e mokgatlho wa Sedibeng o e direla bagodi a rutla Jessica Pilane. Mokgatlho yo sa direng dipoelo wa Sedibeng Foundation yo tlhamilwe mo ngwageng yo fetileng o itebagantse le go fa bagodi tlhokomelo fa go tla mo dikganyeng tsa botsogo jwa bone. Mo nakong eno o tlhokomela bagodi ba feta 200. Bagolwane ba Sedibeng ba tlhalosa fa ba santse ba retelelwa ke go ka tlamela bagolo ka tsotlhe tse ba di tlhokang ka ntlha ya letlhoko la madi. Sedibeng Foundation go na nonyana ga se ya Kopong hela batsadi ke ya lefatshe la Botswana. Maikelo ke goreng re atele lefatshe lotlhe re tlise dithuso tsa botsogo go bagoding le hatse ka kakareng e le kganya goreng re leke go tsosolosa botsogo jwa mogodi kana botsogo bagolo bo bontsi go na le botsogo jwa tlhaloganyo go na le botsogo jwa mmele go na le botsogo jwa maikutlo tse tsotlhe tse re itebagantseng le tsone. Mpho e ya madi a kana ka 100,000 pula e tla netefatsa tlhokomelo e botoka ya botsogo jwa bagolo ba Sedibeng Foundation ke bangwe ba ileng gore re ka bereka le bone ka gore moono wa bone o tsamaisanya thata le se ileng gore le rona re sa akantse ke letso a rona ke gore bagolo ba tshela sentle ga ba santse ba bereka le ga ba setse ba dule mo ditirong tswelelang le direng hela jalo le dire tiro e ntle e kana e le rumilweng ke modimo ke ena a supileng re hodila ka le re bona bangwe ne re sa kgone go ria bangwe mangwala a na a ruruga gompena go sa tlhola gona le mo o rurugang mangwele re ikeletse re le makhansara le bogogi ba motse o gore Sedibeng ka gore e rwele matshelo a batho re re tsoga yaanong ka nano le re rotletsa gore na le mokhansara se ka tlhoga re robala re kwa land board e be re kopa batsadi ha ba khuba mamoleng board gore e re hele hatsi. Company ya NMG Administrators Botswana e dirang ka dituelo tsa bagodi e netefaditse fa e tla tswella e tshwaragane le mokgatlho wa Sedibeng gore maitlamo a bone a go tlamela bagolo a atlege ka thuso e ya madi. Sedibeng e tla tswella le legae la tshireletsego le seriti sa bagolo ba kgaolo e. Jessica Pilane, BTV News, Kopong. ha re le bayano tsa mahasasele masole a Israele a kgaopeditse motsamao wa dikepe di le mmalwa tse neng di isa dithuso kwa Gaza mme ga tshwara bapagami ba tsone ba le makgolokgolo selo se se kgadilweng hela thata ke mahatselahatse ka bophara mokgatlho wa Global Sumud Flotilla GSF o ne o leka go isa dithuso tsa dijo le tse dingwe tse di tlhokwang kwa Gaza ka go dirisa dikepe tse neng di tswa kwa mahelong a harologaneng le phatala tsa mahasasele la lefatshe la Israele le tlhalositse fa le tota go setse sekepe se le siela le tlhaloso ya tshokologo ya maabane barulaganye ba flotilla ba re go tshwarwa ga dikepe tseo le bapagami ba tsone ke tlhaselo e seng ka molaong mo go ba dirang maiteko a go thusa ba ba mo letlhokong ha lefatshe la Israele lone le re ga le dumele ha bapalami ba dikepe tseo ba ikaeletse go thusa ha e segela go baka dikgoberego ka gore motho a ga itswe ke digetsi tse ke di tshwereng ka kwano ke Stella ya no go se gonkwe a tla ka tsa metshameko.
ke go leboge one mme ke re madume we sotlhe yo fano ke go songkwe yo ke tla ke gone le khansa metshameko e le sa Botswana tonight mme ke gore letlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka di gang kwa pele. Captain wa setlhopha sa Botswana se seneng se ile kwa dikgaisanong tsa World Athletics Championships kwa Tokyo, Japan. Victor Ntweng a re e re lentswa setlhopha seo se dirile bontle ba ne ba kopana le dikgwetlho di le mmalwa pele ba bona katlego eo. Ntweng a re ba ne ba ipaakanya le go ikita ka thupana go tswa ka dietsele mo kgaisanong eo. O buile se mo moletlong wa dijo tsa maitsiboa kwa bonong jwa ga Tautona ka la bone maitsiboa kwa Tautona wa lefatshe leno Advocate Dumaboko a neng a ile go phopotha setlhopha seo le getla ka katlego ya bone ya kwa dikgaisanong tsa World Athletics Championships. A jaanong re utlwa dintlha ka Segofatso Malepa. Setlhopha se kgonne go gapa dietsela tse pedi tsa go uta ka Colin Kibinatsipi mo lebelong la 400 meters le 4x400 meters relay e neng ya agilwe ka Colin Kibinatsipi le tsile Tebogo le Epi le Baya Pondori. Ndori o gapile gape seetsela sa bronze mo lebelong la gagwe la 400 meters. Captain wa setlhopha Victor Ntweng a re maduo a kwana ba buelela mo tirong ya bone ya go emela le go rekisa lefatshe leno kwa dikgaisanong tse. Thomara lona re itse re sente ya ga le bona maduo ba golo re mo treke yone go ntse ya ne re ipapane gore mongwe le mongwe a yo swela mo treke ya le re go apala ba tswana le bone ba bone gore nya o lekile mongame go padi na mongwe le mongwe o heletse mo same final o final kana medal so ke history ke lantha Botswana e nna le performance e ntsalo and se stona hape le bone re heletse mo number 5 worldwide kana go mo le ke di world championship se world standard o kwana go le thata ba go le ska bona bana ba tsere di medal be le go thata santhala preparation go prepare di world championship ke so se drainela se tona la thata so re tsamaile ka maikaelo re la go le thata mme ra o lwantsha mahatshihala re ta bona re hella kae ka jalo nka rata go leboga lehatse la rona gore be le rile sebaka ro le emela le dithuso tsothe tsene di tswa kwa le kwa go thele Batswana ra ba leboga hantse re le kwa ntse re uta re nya ba eme le rona ba re rapelela so e re ngwaga o tape le ngwaga tse di ta go nnela yalo bagolo re itumetse. Moeteledipele wa nama o sa tshwere wa lekgotla la Botswana Athletics Association wa bona theetso o tlhalositse fa batabogi ba Botswana ba tswa kgakala ka go dira bontle mo dikgaisanong ka go farologana ebile e le lekgotla ba tswella ba ntse ba dira sentle mo dikgaisanong tsa mafatshe. Theetso a re ba lebogela ke monokeng ya Batswana ga mmogo le Tautona Advocate Dumaboko. Botswana has positioned itself as one of the strongest countries when it comes to athletics and brought 2 gold medals. Botswana ke lengwe la mafatshe a dirang sentle mo mererong ya mabelo re supile se mo nakong e fetileng. Re tisitse dietsela tse pedi tsa go uta tsa ntlha tsa Afrika le Botswana mo go borre mo 400 meters le 4x400 meters relay. Ditso di ya go nna di re gakolla gore a mantle montsho ke ene motabogi wa ntlha wa Motswana go fenya seetsela sa go uta mo lebelong la 400 meters. There you go. When she won the 100 meters, the 400 meters rather, gold medal. Matlo otlhe a tla tlhomama mo bataboging ba jaaka e tla re mo ngwageng o tlang ka motshegano lefatshe leno le boletsegeditse dikgaiseng tsa World Relays. Tshegofatso Malepa, PTV Sport. Tautona Advocate Dumaboko wa khutse a ba agaleletse setlhopha sa Botswana sa mabelo go bo se tlotlomaditse lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa World Athletics Championships kwa Tokyo, Japan. Tautona Boko o tlhalositse fa katlego e tla kwalwa mo dibukeng tsa ditso ga mmogo le go tlhotlheletsa batabogi ba ka moso. Setlhopha sa Botswana se feditse mo maemong a botlhano ka bophara morago ga go gapa gauta tse pedi ka Colin Kibinatsipi mo lebelong la 400 meters le la 4x400 meters relay ga mmogo le seetsele sa bronze ka Baya Pondori mo go la 400 meters kwa moletlong o wa dijo tsa maitsiboa. Tautona Boko o gadile a sa kgwemathe ka mekgwa ya go kgala thata batshameki mo maranyaneng fa ba sa dire sentle. O tsweletse a kopa Batswana go ikgapa mo go direng jalo mme ba eme batabogi nokeng. We gather here at their instance. They are the reason they brought us here. We thank them most profusely. We thank them most profoundly
for the great work that they have done for us, for their country, and for generations to come. They are truly an inspiration. The country stands to benefit immensely from what you did. And that is why wherever I go now, everybody wants to talk about Botswana. Everyone wants to come to Botswana because of you. You don't realize how big this achievement is. You don't realize. And others who are unappreciative don't realize this. You want to count pulas and tabes and ignore these achievements. No. So we are greatly, greatly honored by what you did. The nation stood behind them, all of us. And I applaud every citizen of this country for the support that they showed our athletes, the love that they have for their country. But I must also admonish the nation. I see how you react when success is not forthcoming. I see how you tear these kids apart with negative commentary, toxic comments on social media, tearing apart a 21-year-old. What we see in this country. We all come together and celebrate when there's success. But we are fickle. We can't bear the challenges that must lead us to that success. So we would rather insult, tear apart these youngsters and abuse them on social media. These are our heroes. We've got to treat them with respect. They've earned their respect. They deserve their respect. Re ntse re le mo go tse di ama mapilo jaanong re tlolela ka go tsa World Paralympics Athletics Championships. Motabogi wa lefatshe la botota wa lebelo la 400 meters T13 o tletse a feditse mo maemong a boraro mo magaolakganyeng a lebelo leo a kwadisa nako ya 49.66 seconds kwa dikgaisano tse di tsweletseng tsone tsa World Paralympics Athletics Championships kwa lefatsheng la India kwa toropong ya New Delhi. Motabogi o mongwe wa lefatshe leno Edwin Masuge ena o kgonna go fetsa lebelo leo mo maemong a borataro ka nako ya 51.65 seconds. Lebelo leo la 400 meters T13 le fentswe ke Mojeremane Max Maxilia ka nako ya 49 seconds a fa Roger Fukunaga wa Japan a feditse mo maemong a bobedi go gapa selefera mo lebelo leo. Fartswelela jaanong re boela ka kono monogae setlhopha sa Gaborone United se sa tswa go rufatsa fa ba kgaogane le mokatisi wa sone Dimitri Pantev morago ga gore a ba bolelele fa batla tota fa bone mafulo a matalana fela the Reds ba re morago ga dipuisano le mokatisi ba ne ba dumana ka bongwe fela jwa pelo gore ba kgaogane le ene. Pantev o tlogela moagolele morago ga go ntshedwa ntle ke Simba FC mo tikologong ya ntlha ya CAF Champions League. Pantev yo fentse mosimega jwa le GU mo pakeng e fitileng o ba tlogela jana ba le mo maemong a borataro ka dintlha di le 10 go tswa mo metshamekong e le mene a kwadisitse diphenyo di le 3 maleka a le mangwe mme a ise a latlhegelwe ke motshameko ope. Me ka gore lo boela ka tselentseng jalo re khantsa motshameko boetso go fitla re kopana kganti jana ka nako ya bofara bongwe sala sentle me ka sone sebaka a re tlhodumela sa tepo loapi. Dumelang ba gaetsho ka mogeleng ka se mosalo wa go sediwa ke Lydia wa Dikgomo